Naute Pu Speaker, the Mizoram Prevention of Public Land Encroachment Bill Sangni Somni Paruk kan Revenue Ministerin Hausa Aron Puluthi Alom Katia kan Rama Motak Mai Ahun Taka Pudlu Ani kan Tilo Tailava and Kim Hun Taka Patian dem Ruat na Ngai Ila Hey member te kan say ho na po Alom Lamzong Ania Tun cuma yang kepo hian section pali pangavela handu khoblo de ulai mo han zofi mo rule satal hanti belta seti ang zongin claim te han soi chok mai katum ania abil kan en hian section panina akhan section 2 subsection f akhan khilfiana government land ti khilfiana oma asiang viau thokata Section 2 aya khan public land ti omleta public land hian apia e fa government land kha aron chunglu tel deu ta thowa aron lom khom dewa chumi chu kanilo om chu in nialna thu in chu om thei henga hian thil tam tak a om fowing ka hria voina kan ven him tur prevention of public land encroachment kan ti hi Muntam takachon government land kanti encroach tu hi public lampo kanti ve chok maya weme atana MACP tana upatpol tana VC house emo khotlang ming public thilatan hianin encroachment hi omthei ani wangin wang khata kan dalu ta kan tirwal hianin hela hian rilrul hian deuh mai kalo nei chu Sarkar Department zong hi GAD tangin an kalpui to em ka helova tunma khan aminga ministry kan thutlai khan kan ministry theute kan infui thin na chu Sarkar Department in kan ram zong hi pass mumal tak nei vek turin kan zirti thin ni pass mumal tak kan nei lo chot encroachment ti don hianin har sanna atte khong VC na lo pek thina kha amumal to lova kalkong te lo in kha ka engam lo om hianin Pas mumal lo oma hi number 1 achon Sarkar Department zong hi nge in anram akha government land public land turakha pas mumal tak anni phot hi achuling ka hria tin wantlang ram kan ti po hi mumal taka VC pass ani po in emo safety reserve ani emo than wal ani po in athai china pass amo li sanga ankol dan turamo engamo hi aom lo chuanin private nen po in encroach theida khan kal zel athu boi om lo tur hian tuling ka hria hela hian ajek tel che lova insar son om thei se ka it em achu kong pui road and highway kan ti ho hi kong nek na sal tu ho po hi encroach public property thone kong pui kha hela hian tel chi loving ka hria heng te hi atel theidan section danga hian ka mu chi lova aom theim ti kha karil ro omani tina dot le chuanin section 3 a hian prohibition of encroachment of public land ti oma sumi chu kan chiara hei mi mal chung komal kha en dewa no person shall encroach or occupy any public land for whatsoever reason or purpose without prior and express permission of the government atia kachira ka soichia kha public land encroach tu tam takhi mimal pialama hian institution NGO pol kha om the wangin helai hianin mimal chau ahuam la hianin ai zau khet kha insat ben athage thalo ikhat karil ru chu kha themin karika kan minister khanin helai hianin ahuam thove kan ti chuan atha tho theya kan ngaya chu lo le chuanin section 4 a khanin authorized officer ti a khanin thu le sang tak he tuna kan han ti thatna chan ber po hi revenue officer thu le na tang hi chuan encroach tun om po a han shem tura lekha in pe kwalte kan ha hiam to lo ni ti wangin district magistrate deputy commissioner ne na magisterial power nen atul anga
police force po ruai thei tur ten an engkol hian a fel ma zo rin na te po ni kan ringa chu alo om ka tia chu ti rual chuanin mi pui hi kan ven tel ber tur adia wangin engemaw encroachment om chung changa har sana oma khong tak maya authorized officer ten thil an lek don po hianin public mi pui ten an grievance an khen tur grievances redressal authority emo hi a om thengem engemaw in chu alo oma sarkar mo vantlang thu nei na in tu te na mo an pi le pu te changa pas mu mal tak alo nei ve to po kha min en cross so kan in ti om theita seng chumi chuan grievance an thlen na tur hi a om them ti kha ka thin lunga zo na pakhat a oma tin chumi lo le chuanin section 6 a thu khan assessment of penal rent ti om le khanin khami assessment a khanin egemo pal a assessment siam angai khanin a formula emo a criteria emo khoya ma khan om lem lawa rules lama helai assessment kan ti turta na emo tin min har sanna sarkari na assessment pe ka kha lo lung oi lo ta se appeal provision kha a om thengim ti te kha kan rot le du bokani tin section som le pangana khanin jurisdiction of civil court bar entia he kan dan siam turi lal khop maya civil court po hebe hian in ro thebak lavin kan han ti dona a mai lo chai hi constitutional right mi right ta hi a violate them ilahi legal challenge somta se a huai tok donem ti hi karil ru azona alo oma section som parukna khan power of revenue court ti om lea khata po khan revenue court khan administrative officer kha quasi judicial power pek adi tina ni mela independent tribunal lemo appellate authority engma om don lo anga alanga hi ahim chem chuwa chuan thil chatak ani rual hianin kan dan siam cha dei mi puite tan tho ania kan mi puite chep lutuk gota om pal om thei wangin chulai te chu ngai to na om tel thei se kan minister zom tak poin miron chan atan kan duwa zona atop na ta na kan nei tel du chu thil tam jok rule sa rong kalanga ka zo du chu forest reserve a hi government land public property ani nge ni lo forest a hi ti kha ka zo duwa a chan chu forest reserve thing tlang atam be moya khotlang nen po kan boina nia encroachment kan ti tu na kan kober po hi private encroachment tani example kan pele ko nga kabiala sunhu chip khwa chuanin abul dayo ka forest reserve de furkhani sia an kho atana an ling road siam tur thil poimo an economic road kan lai dona forest ram kha paltang lo chuanin an omna kha alan lokani chu kan hanti dong khan van tlang ta tura encroachment a om don khan hian min bar nge bar lo forest ram hi voina hian public land kan ti voina state ram an yemo kan ti atel nge tel lo tin revenue hi kan mamoa kan kal se la hian forest department ram zawem man ne an hum hala thil tam tak ti don nila pucha te lam ka zo tel lo khiat tel ki da po kan soi ho thonga khanga khan van tlang ta na chatur mi mal ram ni lawa chuan an thil phal theina tur kha he hianin engemo encroachment in the hema khan aom thei wangin khalai chung chang te kha kan zot pa in forest ina a reserve te hi a huam tel nge huam tel lo ti kha ka the chak tel bokani e pu speaker dan chatak mai kan ramin kan mamo tak mai voinia putlu ani hi alo ka tia house lu rual taka kan pas ka du pui le mai alo me le tu na chakan house leader say du test